U narednim minutima čućete zašto je jedan bivši odbojkaš i čovek iz potpuno drugog posla, Milija Barović, pre 21 godine formirao farmu krava u Smederevu i kako su na ovoj farmi, uz pomoć stručnjaka iz Sandersa, uspeli da povećaju proizvodnju mleka i sa manje proteina u koncentratu. Farma krava Barović u Smederevu počela je sa radom 2000. godine sa početnih 15 grla. Sada ih je preko 400. Osnivač i vlasnik farme Milija Barović bivši je odbojkaš i čovek iz potpuno druge poslovne branše. Zato se nameće pitanje otkuda takav čovek u poljoprivredi i stočarstvu i toliko predan farmi. To je uobičajeno pitanje koje mi mnogi posle dorasta zapazili. Ja se bavim sasvim nekim drugim poslom, ali pre svega porodična tradicija. Moj deda se bavio stočarstvom, roditelji. Naravno da sam i ja kao dečak bio uključen u te poslove. Jednostavno volim životinje i to je bio jedan od razloga. Drugi razlog je pre svega radeći druge poslove. Shvatio sam da je potrebno napraviti disperziju delatnosti zbog disperzije rizika pre svega u poslovanju, tako da opredelio se da to bude farma, krenuo sa investicijama u farmu, iako je to porodično iskustvo bilo na sasvim drugi način. Smatrao sam da sam koliko toliko upoznat sa poslom u stočarstvu, ali kad sam počeo da se bavim ovim poslom, shvatio sam da je to odavno prevaziđeno, da današnje stočarstvo i pogotovo veći broj grla iziskuje nešto sasvim drugo, da budete potpuno u trendu, u novim tokovima i da jednostavno se prilagodi trenutnoj situaciji koja je pre svega u Evropi, Nemačkoj ili Americi ili Kanadi, da bi jednostavno bio uspešan u ovom poslu. Milija Barović ističe da je stočarstvo nisko profitabilno i da je to oblast u kojoj se planira i radi na duge staze. Nije moguće predvideti te kratkoročne oscilacije i turbulencije kao što je trenutna situacija, da cena hrane skače, a cena mleka stoji na istom nivou ili da kažem blago pada. Ali dugoročno uz primjenu pre svega dobre selekcije, dobre genetike, vodeći računa o ishrani, o uslovima uzgoja, na dugi rok uz veći broj grla mislim da ima perspektivu. Na farmi Barović 2 puta godišnje se vrši uzorkovanje krvi kod svih grla i rade metabolički profili. Na osnovu toga i analize raspoloživih kabastih hraniva prave se adekvatni koncentrati. Od pre 4 godine ova farma sarađuje sa kompanijom Sanders, čiji su stručnjaci stvorili koncentrat prilagođen upravo potrebama farme Barović. Dodaci koji se dodaju ishrani posebno ovde su umešani u koncentrat, čime se postiže njihovo mnogo bolje iskorišćenje. Poštujući i različitosti potreba za pojedine kategorije, stručnjaci Sandersa su za ovu farmu napravili 2 vrste koncentrata za muzna grla, isto toliko za telad i junice i jedan za zasučene krave. Ali ono što je za respekt i rezultat je ozbiljnog i velikog rada jeste podatak da koncentrat za muzna grla sadrži samo 16,5% proteina. A još veći značaj tome daje podatak da je sa takvim koncentratom trenutni dnevni proizvodni prosek na farmi 30 litra po grlu, sa izuzetnim zdravstvenim i reproduktivnim stanjem grla. Ova farma ima izuzetno kvalitetnu senažu, koristi pivski treber kao visoki izvor proteina, kvalitetnu lucerku i praktično u kombinaciji sa tim hranima koje ima na raspolaganju mi smo napravili koncentrat koji nema potrebe da ima viši nivo proteina. Znači, kažem, sa 16,5% proteina oni postižu vrhunske rezultate. Prve proizvodne grupe idu preko 50 litara i zadovoljavaju potpuno proteinski energetski deo koji je potreban kravu. Tako da suština je ono što stalno pokušam da istaknem, nije poenta u proteinima, čak što je više poenta u energiji, tipu energije i to je nešto što kod nas se stalno gleda samo protein, što u stvari vrlo često napravi. Tehnički menadžer Sandersa dodaje da i poreklo proteina u koncentratu zavisi od realnih i utvrđenih potreba. Mi vrlo
obraćamo pažnju na tipove proteina koji su potrebni. Nekada su potrebni brzi proteini, nekada su potrebni protektirani proteini. Mi koristimo različite tipove hranjeva sa domaćih tržišta, znači koje kombinujemo i ubacujemo naše koncentrate i dobijamo praktično potrebne, ono što nam je potrebno. Todorov potencira značaj kvaliteta i analiza raspoloživih kabastih hraniva na farmi. Po njemu je to osnov dobre proizvodnje mleka. Koncentrat sam po sebi u stvari popravlja kabasti deo, to ja stalno kažem. Kod krave u boragu se nalazi zajedno i koncentrovani kabasti deo. Vi morate da uskladite taj koncentrovan deo sa kabastnim delom i vrlo često ljudi preteruju. Znači, jednostavno moramo da vidimo ukoliko je kabasti deo, osnova kabastog dela, samo energija, bez proteina, situacije kada nedostaje lucerke, kada nema senaže lucerke ili kada je jednostavno taj kabasti deo siromašen proteinima, onda je potrebno viši nivo proteina i onda su koncentrati 18, 20, 22%. Kada je visok nivo energije, visok nivo proteina kao što je na ovoj farmi, imamo dobru senažu lucerke, imamo treber, imamo visoke izvore proteina, onda je potrebno niži nivo proteina, onda je viši nivo energije potrebno. I to je ono što ja pokušavam. Izvor proteina, odnosno moraju postojati više različitih tipova proteina da bi se produkcija stvarala na kako treba. I tu je u stvari ključ. Čini mi se i rekao bih da je ključna stvar u celoj ovoj priči u stvari ljudima predstaviti da je važno da znaju šta od svojih hraniva u kom kvalitetu imaju na farmi i da nema potrebe juriti proteine bez razloga i tako dalje. Ja uvek kažem ljudima kad dođem prvi put na farmu, mi nemamo čarobni štapić. Koncentrati nisu čarobni napici koji će vam napraviti mleko odjednom. Ako vi imate loš kabasti deo, jako je teško napraviti mleko i zdravo. Ako je kvalitetan kabasti deo sa koncentratima, vi samo popravite ono što vam fali i dobijete pun efekat onoga što možete. Tako da stvar je u tome da uvek to, jest da mi se bavimo proizvodnjom koncentrata, ali kabasti deo je nosilac proizvodnje. To je uvek nosilac proizvodnje i sa njim možete ostvariti, da kažem, produkcije, a sa koncentratom ćete vi samo popraviti to što fali u kabastom delu. U praksi se često mogu čuti sumnje proizvođača u kvalitet koncentrata u Srbiji i uopšte, tačnije u povećano prisustvo ureje u njemu kao izvora proteina. Zatražili smo pojašnjenje i o tome. Uz podsjećanje da je fiziološki udeo ureje u mleku od 2 do 6 milimola po litru, Miroslav Todorov objašnjava. Neke fabrike verovatno u nekom trenutku su zloupotrebljavale ureju u stvaranju proteina. Jednostavno preterivali u nekim granicama. Ureja kao izvor proteina je vrlo često vrlo potrebna sveže otiljenim kravama. Znači, zbog same sintetike proteina kod krava u boragu i ona je vrlo često potrebna. Ali kažem, zloupotrebljavali se, onda su ljudi to tumačili. Konkretno, na ovoj farmi smo imali situaciju da je, iako u našim koncentratima, konkretno za ovu farmu, nema ureje u samom koncentratu, zato što, kažem, izvori brzih proteina, odnosno hranjeva koje sadrže ovde, koje imaju ovde, oni imaju dosta visok nivo brzih proteina i nema potrebe za dodavanjem ureje. Desila se situacija da je nivo ureje u jednom trenutku bio viši nego što je normalno, ali eto tako kažem, pokazatelj apsolutno nema koncentratu ureja, a ureja je bila visoka. I to nam pokazuje da nije poenta u koncentratu bila, nego je poenta u balansiranosti obroka. Tog časa je došlo do izbalansa jer je viši nivo bio proteina u tih hranivima i to se posle ispravilo i rešilo. Tako da, to smo razjasnili. Jeste. Često uzrok visokog nivoa ureje u krvi nije ili u mleku, nije sam direktno, ne potiče direktno iz koncentrata. Od tehničkog menadžera Sandersa zatražili smo i preporuku za uspešniju ishranu na manjim farmama sa 10 ili 20 krava, na primjer. On navodi da se kod njih ne mora ići do pominjanih detalja. Ali je potrebno sagledati kakav je kabasti deo i na osnovu toga uklopiti. Na osnovu genetskog potencijala krave, ukoliko krava ima visoke produkcije, mora se birati koncentrat koji ima visok nivo energije. Jer praktično energija je ta koja daje kravi da proizvodi mleko. I jednostavno treba sagledati na osnovu kabastog dela kakav koncentrat koristi. To što sam rekao, ja uvek savjetujem kada me ljudi pitaju za koncentrat, ja savjetujem i dajem preporuku da neko od nas posjeti farmu da bi video kakav je kabasti deo, da bi video kakve su produkcije, da bi video stanje kondicija krave. Vrlo često su krave u lošoj kondiciji i onda jednostavno im je potrebno kroz koncentrat da podignu nivo energije da bi ušao u reprodukciju i sve ostalo. Todorov skreće pažnju manjim farmerima da je od velikog značaja kod pravljenja sopstvenog koncentrata imati zastupljen i sitnije i krupnije mleveni kukuruz.
A koliko je važno na jednoj farmi krava uz kvalitetan kabasti deo imati dobar koncentrat, svedoči razigranost grla nakon jutranje muže na farmi Barović u Smederevu.